kan thu dang lai chuan pathian atanga athu don angin dak belen lan na nei ti hi ilo en lok teang a thlak hen wangwang tai la a kian ding tlak thop mai dak bel hlan tu khi thulai me khi ane arin oma mai te an chop chaka tong trai thlap maya eng poni se chip chi zo kin kan ngai thlain kan siak hawang chu diro voin ni som pakya December sang hena sumni pathum khan vana pa hol aizola Manipur tanga zol nei pingai kholam tau thang kumsum kwa pali mi chu aizola kon kalin Zori Unification Organization Zoro Fwaitu Tanhena Darbel Aron Lan Deu top maina Zol nei pingai kholam tau thang chuan Mizoram kan kon kal chan chu Covid hilen ma dai to khan zo fatin ka kain rem na thei lo wangin ra la don thu hi pathian ring ka dong tua kalo mulok angai in me ni thum sang ni la sum ni pathum khan zo fa ta de me te in ka buena na satak aron thleng ta he buena hi ni danga kam buena thin anga ni talawa he ngai hi pathian min mu tir kha ani kan ti ta Manipur zo fa te hi kan in thuwa lo le a pathian hi kan tlan san na satwa pathian in zo fa te ram min pek hi adu to ni tuna tonga in tran rol chuan in du thlan ram hi in muang he te chunga pathian thu oi lova inom chuan tunai na sign in ha satna tun aya na sign ha satna in to khang pathian in ati ni pingai kholam tau thang chuan zo fa te hi Manipur Burma India Bangladesh khoim hunami po kanin si khoma impum khatlein mangai huna lo thleng ta ni pathian min hmutir danin aizola in kalanga darbel hlan tur chu pathian hnen atongina kan thleng mayanga vana pa hol nge ya pathian in darbel in lananga min tia zoro hi zo fa khovel mun fanga huap zo polania zoro hlan turin min ti ni zo fa te pathian in min puyanga ro galna pakhat noya kan lom don ani pathian in min puyanga ro galna pakhat mai kan lom don ani ti bok voin vana pa hol dar belin lan na hian zo ro khoi tu tenan lo dong songa pingai kholam taw thang hi Manipur tangin a pasal le chung khat laina le thian tha than hem taken na kon troi o mani in si khom le zai he langu ti tha sa khawani in nam dam che ro nam lam en chero en tira ni bokani pingai kholam taw thang le doctor chin kholal taw thang ten zo malak zel tur poisa zo khoi tu ten hena an hlan bok ani tinia comment engma omlem lova tan thu on ken hi thu huat thla om ani lem lova anti ke dik loveti han khel view tur po omlem lova ma ko chu he kan zol nei threat thar hian chuak thar chu tira dik lo mai thea kan zol nei khriat thar hian in zo ma buena om don ani ti khalo mulok sa chu tun nai kan hnung liam ta zo fa te mei te chung chang en ka te han pathian min mu tir chu ni ta nei ti kha kon confirm ta a thu kon ken bera chuanin pathian dunga kan om ani chun zo fa te kan len si khom don ani kan be se le kan lo thliak thin lo la thleng dik don ani ti kha thu kon ken chu ni maya amma ko chu ending e pathian du zong chu ti ro kha chu ne kina an kon na soi fia zel tu ngai la thu dang lam dang dai ve deu ni ya zol nei lam pang bo ko ka ge dewa chu wang chuanin kan kon tar lang ani ole khami khanita setin headline chan chin thar phati kan bank te wa kan tar lang lok tiang Vietnam mi zel tang kha inlom hu ve tom ka khalo wa ka chena lain ka ti chuang em o ka chiam chi lawa khami kha atan tu gai ya tang tu wa chu mi chu an chu ta ni na langa ka ngai dang ka sevak mai kan siak phadange Vietnam mi zel tang TNT ada Center for Environment and Social Justice foi tu te chuan Seo Chief District Zela atan hun tur mang zo to dan yang Vietnam chu voin chu ni min hian la chuakin thotak non pui tu team anda CESJ taklan danin dan nian hi Vietnam Embassy New Delhi ne na hlan ani ma chuan social activist van ram chuangi guardian ani anga dan yang hi taksa le ko lama ko ban lo ani ya ni somni pali thali sang ni la somni khan Seo Chief District Zela foreign of case da lu ani ya ni somni pukwa tha Seo sang ni la somni pat khan thiam lo chanti ani ya dan yang hi kum ni chung zel tang tur le chiang sing kha choi tu khamania poisa hian nei lo ni chuan thlan hi tan bel tu ti ania anung chang that wanga ka mi son neu amu nen ni somni pathum thlak sang ni la somni pani khana chuak thei towa ma se kalna tu nei lo wangin Seo Chief District Zela hian an enko zuini dan yang hi Seo Chief Zela ho tu te
Chief District Court CJM te Mizoram Home Department lam buaipui na sa hle engam mi le sa nge ni ti khetu ringot in South East Asia ram khong Mizoram misun ri te an bekwala chungtong chuan niang hi Vietnamese ani ti khia chuania Mizoram Home Department and Ministry of External Affairs an lo khil khia Vietnam Embassy chuan hunrei taknuwa dan niang hian rammi le sa nge ni ti chui chuakin Vietnam thingtlang khuwa cheng ania Vietnam passport po an siam sakto embassy lamin an lak thei huna dan niang hi an ramlama a ho thei tawang nianga buaipui hian civil society lamatangin human rights and law network Mizoram te point sokar malakna puibomin MEA lamte an lo bepupa jail tan mang zo to omna nei lo awanga zera omrang chu Mizoram Christian Ramawel na diklo le thalo anei thei awangin Center for Environment and Social Justice chuan a omna turan dapsaka mimal tlom nga ya enkol lai lok thei po an online TNT ho tu ten in hong takan lo enkol thei wangin anni hne na hian da anita ani tinia he pa chon chin hi kalo khatwa hei an din tirwa hi wafelnu anin ka khia abulading hinia alomum thine tikhani chuanin kan chena lo ento te chunga lom thu kon sui hemi chena la him pathian thulam pang deuh bik ti kan hantum thrin tak nangin ama ko chu chanchin thak deuh te po kon ti chang om lo theilo thina chumi thula chon lo khathiam latin politics nam pang thu thaka tam thina chunga chon chena pani khata ti chua vek thei hi ni thun lo wangin a chang chon semzai deuh te hingai thina chung semzai ni khuwa te chuan hemi chena la hian ti chua vele zo thrin te po ania chulai te chu kan lo khria thiam ka ringa khria thiam na kan be se bokani atop nan hei kan siak me tiang ka mu fu that maya dam pa bial tu MLL kan tlong sa lo chun voin hian a bial chung West Pailang atlowa West Pailang khotang khoi tu te pau tiu khoi tu ten West Pailang din thau kon women information center kal thim takin an lo lom lo kan tlong sa lo chun West Pailang le dam pa bial hong khwa khuwa ten am bial tu MLL ni le tu ga thlan tin awang lom thu so in dam pa bial in na sa zo ka man son theina tu ga thei na zong man ka tu ma chu ti walin rampu ma so ka na kan chan tak lo wa chun West Pailang MUP khoi tu ten West Pailang a college din tu ma malak na kalpui kan tu me ko tun so ka ga chong kan ti theilo mayang ti kan lawa poi po ka ti le ni atia number bial tu MLA hian so ka ma sa West Pailang bazar sak tu NEC kalpui kaltlanga lo be pui to tuna commerce and industries department le PWD kaltlanga sorton han lo tho mek chu amun toina en fi ngala he bazar hi West Pailang mai ni le den chevel khuwa ten chong kai ta kan man thoi theina tu ga thok tu ten thata ka thoka hun ta kan zo theina tu ga ni troi o mangu de in West Pailang me pui te chani bokan tlong sai lo hi house lama che dana tong kam ve kan lo ngai thla kan ke ni chuanin abial mi kan ni lem lo wa khata tonga te chona tong kam te ngei oma mi han ka zeu zeu te po thiama ama ko chu bial me pui ta tan hi chun na hi chu thok thovio ni chuna langa thlan tin non an ni le a thin na a vote mudan te po en thei ve kan ya chu wang chon mi pui du to dam takala nei ni ti langa abiala hi chun malak nei chu chak thovio in he college te hi la lo tiam chawani heng te po hi ZPM an so ka ta ka wanga ti sak du lo ngo thu chu om lo wa tin ama ko chu din chi ni yem kan tlin do nem ti te chun en pui nga chunga chang te chuan din om tak nei te chuan ti pui tlin sak nge se ka du pui ang reng khop mai a chan chu party politics se hi ZPM hian ti an tuma viawina chu chun ti thei do nem ti kha kan ni pui tan kan thek thop ani wangin he te pui hian ti sak se alom don mangai tin ka kon sei ve mai mai ni chu ole idu tok phot tiang